Sebafethu, this is Identical Force Unresolved Matters. Yeah, sila mashiding basibhalele baba uhelebho ngomntwana. So now we are here ukuzokuzwa inkhalo zabantu bemashiding. As we always say ukuthi hayi bafethu la unganasandla khona siyoba isandla thina. Wonke umuntu odinga ihelebho siyamhelebha. Kunjani mama? Ngubani igama lakho? NguluSanda Mahlangu. Lusanda Mahlangu. Right? Ngiright. Why isibizile Lusanda Mahlangu? Anginenkinga la yaPipi. Pipi wenza. Bengikhuluma nami, bengimvakatshele. Awungana moya endukudla. Nathi ukwenza ukudla la. Wamfakela ukudla. Mathutawula. Ngapheneki nokhulumeza nganto ezokwenzakalela. Mathutawula. UPipi wavela. Wangena. Yeah. Sahlala phasi, wasidosela ngakubhibi. Ngaku? Ngakubhibi umasibusile. UPipi lo ngwabani sona? Wamthini. Yo. Wamthini. Then manje bekenza ukudla? Inganami. Ngibani ngala kulo? Kusanele. Okay. Wana dosela ngakuphi uPipi? Ngakumasibusile. Okay, yeah. What is cool? Nino Sinozanele. Zanele. Yeah. Nakucela wathoma ngozanele. Wamenza ngicela ukumenza walandela ngayo. Naceda wasinikela 20 rand wathi sikagulume. Uthembisa ukuthi uzosibeka. Thembisa uzonibeka. Then Nathi ukusenza lo hawo wakhamba. and after niphi 20 rand wakhamba. Wakhamba. Unenzelo ethu njalo. Senze sipho. Okay. Mama sikakhuluma nawe kancane or ufuna ukuvela? You don't mind ukuvela? Okay. Umalume nakandosela ngaku makazane nenzeni? Ngusisakhe. Ngusisakhe. Nenzeni like benilwa benibaleka nenzeni? Nibile na into leyo yokufighter back? Besikali behlezi. Okay. Ngiyakulaki. Njani ma? Phila. Ngiyaphila. Ngiyasifethela. Ngingaqina umntwana uyachaza ukuthi bekasikha bomngane uZanele and then umalume wafika uPipi Mthweni. Wamthatha wamdosela ekamereni la kaMakazanele. Imphethe njani la kanjani? Siphethe kabuhlungu. Yeah. Ngoba besingacabangi ukuthi ngiyokwenza njalo because umngani wekhaze nawo bakhule bonke ngathi simjwayele njengomakhelwane. uPipi lo umuntu onjani according to wena? Hey, mina besingikhulele ngale kuhle bengimazi kumuntu oright. So sasuka sazohlala ngaphana. Since enzindwele ungcabe ekhulu because mina ngazi umuntu oright. Okay. Angeke umsolele ukuthi angakwenza lokho. Ngazenze umkhulu. Yeah. Okay. Yeah. Then ngimapha amagadanga enwathethe selo umntwana afika athi wena umanakhe? Mina ngikhaze nakhe. Cousin Ngana ngamalimali. Njengomza wakhe afika athi phela kwenzeke 1 2 3 4 5 ngimapha amagadanga enwathethe? Amagadanga sathetheko sikhambile sayi police station. Yeah. Yena nasifike e-police station sathola ukuthi yena usikhambe ngaphambili bathi basho uyokutshela amapholisa ukuthi siyam-accuse ngento ukuthi yena akakwenzi lokho. Okay. So bambopha same day. Abaceda ukumbopha same day. Kwaba no message basi-update ngayo ukuthi first appearance kumele avele ecourt nge-23. Bambophe nini?
bambophe ngolosine weveke iveke phelileyo because in 23 zibe ivekeni. Okay. Yeah, then nabambopha abasendele message ukuthi first appearance. So thina sathanda uyozibonela singizwa batsho saye ekhotho. So ngibona nakavela ekhotho sithi saye. Sihleli lapha ekhotho sahlala sazi imbotsha nabaziletha zonke. Nazibuya lapha ezibuya khona zibotshiwe baziletha zonke bazibize nga-1 zokuvela i-magistrate. Yena zange appear ekhotho. So into engiyibonileko ngibona ipolice elinye belikhuluma nosesakhe ngama-sign language sibone konke. Usesakhe uthe uphi police lalathi ungani azange avele appear nini until ikhotho beyaphela azange appear. Sesezwa sabuza ipolice la ukuthi uphi umuntu so wathi uphumile ama-result athe negative and amapolice akasitsheli next ama-result asiwazi since silindele ama-result because bayile bayokuchecka amapolice emamikhaya nabaqeda ukwenzana njalo bamthetha umlalo bamusa eclinic. Into eyenzakale kwesikhathanyana kade nyana ngazi nabathena bam-check up bathe una 4 months since kwenzeki isigamelo. So uveze una 4 months njalo 4 months pregnant. Sure. Yeah. So I think it's October yenzeke October since bathulile ngathana zange thola ukuthi kubonakala umntwana lo ngaba asazi because naye umuntu ngithini uthathela kude disable. Yeah. Umuntu njalo so bengeke sazi lo. Okay. So nina nibone ngesisu ukuthi siyakhona ukukhona. Yeah, ukhambile baya na eclinic umama athi uyomhlabisa kwabona kazi noma makhe naye ujengayo naye ke right. Yeah, waya ngokuyomhlabisa nakathi uyomhlabisa bamtshela ukuthi kusona so simangele azange ke simbone nomuntu wembaji umntwana lona then nambuza walichi igama basho bayithu bathi umuntu so bamazi bakhulele phambi kwakhe. Okay. So nine njengoba ne case ekhotho should nizosiphi case number ne? Yeah, case number mnayo. Okay. Yeah, no, it's very touching. It's very touching. So ucabanga ukuthi usesi kaPete Mthweni lo kunento ebayenzile ukuthi umfowabo angaveli ngekhotho maraphu. Yeah, mina angazi ukuthi ngikhuluma Roma mara ngokuya ngami ngazi ukuthi bekumele ayokulotshisa magistrate njengabanye sazi ama-result swazi achiwe ukuthi unecala or akanacala because nje asazi ukuthi unecala or njani and bebabhize ekhotho angena aphuma akhuluma nepolice ngazi bebakhulumana ipolice lo umuntu olayisha vele utransporta imbojo. Okay. Let me check. Tuthela bamthusela because khowaya nesikolweni. Bakhiwa nesikolweni. Upolina usesana. Uyile esikolweni wafika walo kanje angazikhulumela yena ukuthi utheni esikolweni. Uzokhuluma lapha. Yeah.